ka project kirwai no constant ka Bible akane ina lat betaga date me binai kus pangaja ka ba ko pal ka message mane akudan kon dial kon etala ne tinas ne dial ngas kus ashan jini su kus ngat bana goro ne ling malane odong da takel mkan ko zaka kwide damar gata kwaj badang ganda mandun SEBIT botchol so bene message ma bene lat bada ken ne benten bene did bene ket bidamandan be introduction of the message be ko la de yo amangoro bene ro ka kwide so alek tege kos kaba mal bata kel ga india hallelujah abisabas ta loan ma di long ko ki kwar no ko tian no kan wala go ne ba ne jut kon ba ne ka ling dong dara first time ka wo dong dara ban ka Facebook live lakin rajen cha gor ka gong ne Daniel ya la ro technology ja be ne wa da nanen bi ati kan yen ngai nen bi aga nen ka bi ati cha ro dong de lot ka jen ku kino ba ro dien lot en wale dong gan marat indian kon gui ka Africa ka America gwan dial kon te kentin ban riede ti ban ka nywa kel amen min ba ne ka lai cha ya lar ma to de ma na ne SEBIT ka ba ya lar ma to yo ka gwa na ne cha ka di cha ko ket di de me ba ka ke de di mi cha lat di de mo di wo ka Matthew 5 mi chi jak en Matthew raje long ka kwi cha ni amen this song one of the chanet in diaran kon tin ki kwar no kos ka chat fa che lara gona ne cha ne tin te jina pus ne tin te jina ka ngane ne tin te jina ka ne tin kon tin ki widien roi ka gona ne kwar ye chu ja tin amen ka ne tin te jina cha wa cha ka po di de mota pa bi ne ket ka bane chu ket kel milinge la ja lara wo tin te jina po tin la ke bien ni cha tin te jina po tin la bien ni cha le ken ni kwar salami da kabel tin te jina po tin la gen ni cha le ken ni kwar salami da kabel bia pal ne kus ni jao mare ameni yen gwari shedwer kon pali ka kerem jisat bia pal ne kus ni jao mare ameni yen gwari shedwer kon pali ka kerem jisat Kashang in biben kakwa biben ni kaban wana nakatin ya kajaba kashuna Kashang in biben kakwa biben ni kaban wana nakatin ya kajaba kashuna bia pal ne kus ni jao mare ameni yen gwari che dwer kon pali ka kerem jisa bia pal ne kus ni jao mare ameni yen gwari che dwer kon pali ka kerem jisa Kajan shuro du bigal kanyin wen monetien wasok berka kwekos ten bete ju shukan Kajan shuro du bigal kanyin wen monetien wasok berka kwekos ten bete ju shukan
biapal ne kuɔny jao mare amani yen gwari shedwer kon palika keriem Jesus biapal ne kuɔny jao mare amani yen gwari shedwer kon palika keriem Jesus Kashangin wakon kwanen mi weben ke bai uda shangyal bai uda gwan kene jarel lero Kashangin wakon kwanen mi weben ke bai uda shangyal bai uda gwan kene jarel lero biapal ne kuɔny jao mare amani yen gwari shedwer kon palika keriem Jesus biapal ne kuɔny jao mare amani yen gwari shedwer kon palika keriem Jesus Hallelujah hallelujah Amen. hallelujah Amen. Wana kos jabene kajen be kata loaj medit kana jeg loaj medit ka kwine ne tin kon tin belus Amen. kajen be kata loaj medit ka kwine tin kon te jina men cha kullar dir me ta loaj ka ne dial kon te jina tin liep gaje Amen. wana kos jabene ka be gara warodien Amen. konon wala me ba ne live wona ne ki wana no ka riede ti te ka bible me riede ti te ka bible me wo bana ka nywakel Amen. dong tie ka nei ka America ka Africa gwan tin gold tin dong nan long kinai ga dai chop ka dong chia gwa me chia dai chop ba chu ko ya ka wona ne bana nywa online da mar ka nyimar mati ga bible gore wona ne bi bible bi gur gwa tie tin ata ga gadu ko tie ga chok bible ti bana kwen ko ka riede ti jiset tele mi che bain pin e kan la gwade Amen. che jag yo ne en wanial ko ba gwar ba wo jog you imagine wona ne milar ji se de wona ne ba gwar ba wo ti ko ba e nyoko jagara mo do dien ke che ngi ke ja ke rundang jok Amen. Amen. ngaje nien wo en weakness human being ngode telet Amen. but ko en kuɔth kana gade kan goro wona ne kan ideal ti ko wo che ben ichi ko ben pele kan gwana ne kana ben gor I ka ko wo che wono ba ye wo jagara mo do dien ko be ben nyong ngi ke te ko de che ngi ye Amen. ramado dien mo e Holy Spirit mi kan ji touch kana wara I lo aidu kama nien bible me me tere de bola ja ku en yere ga newspaper Amen. but ka Holy Spirit mi che I touch manien bible me da mar ka nyimar ne libdu ke je la ja ngaje go ji kan tere ban dor Amen. fa en wale kinai bi janya long bri be mi dung tin mi ba kam kon ka min ba ne ka lain ba chu pal ka bana chu wotin Amen. jagala ye larmal yen nye mar dial gan mar dial ta lain do ngai ye chu ni kun dial dong chabele kwa ni chu kun ba ne ye ga chu gwan ga ka ye ko ngaro Amen. ye ne dial kon dong ta mal bono kui corona bare do ma ba ka pal ba ko kui dun ko gwana no ko kya ko tu ngaj ba wo che la da che la che ye ko tu ngang bo la wo eta mane ma pal pal kun mane wala me jen wo ko no ko ja ga dun men ba ga ne ga lain en wale te ga damar mi kinai request wona ne mi dong te ga mi dong te ngai mi do dien ka do lan chala 7 day advantage dara ben ko wona ne dara jawra la nyo kam nyal jawra me kam nyal me gwe ye jen pag nana chalat ko kwi nana dong la pal ga nei ko no pal ka chang en chala Sunday ka nei ko no pal ga chang nana chala 7 day advantage mu wawo ben chatara ya chong nyal jawe yes I will respond to my brother Toot And I say too. and brother Toot here also jawe yes ko cha request mi cha ngune wona ne mi te karan dare mi nana dong ta bible min dong kan da manan ni pastor Toot mi kan guru be bak gore wona ne bak ko Martin wale Amen. kai really appreciate you brother pastor Toot ko la you the na ko dubto ko kien tan wan de ran wona ne ka pastor Toot mu chele leg no ko me wo tu ma dor ko bi nei ko kien ku lo lianga jogde la ja no ka duo bo dien jene cha ku la wona ne let ko kan let kun chicken per ka chicken de mar wo gwa ke so we really appreciate pastor Toot ko che wona ne dere
ta na dong pal ke na ke en wala ke sabat en wala ke ta dan dong pal na irun ke Sunday che won won ne dere mi min che jeg rei bo ko dong dere la na no ma che request ye kul nyo ngun wo mi te ga ram dong te ga Seventh-day Adventist dere te chuong nyal and I second it. Amen. And then ki brother Tudbo che no won ne ba ko tin so min nyam dien bi Bible bi kan ko ken ti ba ga lati ke ti te Bible kon kine go ro ne bai kep riede da de cha lar Jesus ko Jesus me da de che ngi che ti dia che ka ngi long. Amen. Mani ju da do ri la per che ko ju cha ti ke ne ka jina ma che ku lar go be te go kai ni ko ben ka ngi kai ni ben ka ba ka ku ngi ji di che wo bi ngi ke le kien hallelujah che wo bi ngi ke le kien di katin kontin lat kenke mi ci ka ti tere bo me ko ci wanana la won bo me tin di ala kon te tin ka to ka jin mi we wata ga mi wi wo tin mani jin ba ba ci du da ba wo ka jiath ga ka mi we ta ga mi wi martin e jar yawlu bari ko del ba garep an na jenen gora da mara ka nye mari won wala bible me raja garwade amen le de kon wo ku do mu kale de kono wona ne ngum gor ko daga kon amen le de kono wo de ne paledi kale de kono wo chane de paledi amen bible me karode le de jakon kiegen kie da brother tut ka kie pastor tut ka kie iran wanda dia da yentindo iran mi jini bi ke minana donge ji lajin bible jego bible ka kie jene nanen ko tin dia la tere bible wa bo kanga bo kokos kare yega kos baga rat kamran baga gwarpin kariye to go ban mi kini ga ngai bay lieng bi hallelujah amen ki loidan te da longa ner ye yendial tam pan bana won yam gwanan ka pal ko ken titi ke tila ko na kam ga je ba ku le tie ko ba ku le ban baga ku le balana amana gan bo amen ki loyete bo wona ne mi use ngan wale ko be riye ti be nyogo nyutin kono dong jiramo mo lib gwanani yesu ko che lara go jen che tiaga ban che mu chi tiang ne ban che ban chi ku tele go be lara is finish gwanani ku che tiaga ban amen ka jira mo te gina che min cha lara dit e go cha ne te gina cha ga put ngai ne go chi pot che ban dorun wale amen ne ko go chi ban ka line chi pot che ban dorun wale al yak te ko and every sabbath ta pa ban pal kondial kadan bana ci waray de amen go apale ali akte ji ko de len bom na tidial wadin ji logo tes ko ci ney nok katin jeg dial ko le neyga wadin leng ney ko riede ti ke ried ko wi mon ke lewu mi te garam ci ga lep lema ji gwadin ko bi yeru men go ay ci lara wo bi ko ngej bi ya kami je amen ko be ga ci lat re yeka ka ba ga ci linga ga ko ken nyeko re yeka ci men go re jesus amen gwadin langa ne ji ko wore ne bi ga ku jit ken lef ko bi loy ken lef ko tin dialen kon tin guru ko wona ne ba min ke gwadin ka bogo ji amen ne ga ci mis ke nyin ko wat yari ko gwadin ne ga mis ka tin dialen kon char ne ga loy ko gwadin ne ga mis ka tin kon nguni lajin amen ci lim tin gwadin ka bi la de to ko nga ba je go ci lar mi chai ti ka cho Jesus amen ba kam ye mi cha ti ci ti gwadin ko bi na mo bi ngun bi gad ku dial ka ne ku dial tin ci nok tin liep ka ji gwadin tin kinin ka war ga ne chandar ko jine be ne real ga rodi ne ka gwadin bi loy kien lep bi gis kien lep bi rier ti la re lo ni kien ka yeru men go ka bi ne dialan kontin no gwadin ken tin ci jio ken kam ne algo bari ti ba la ne ko gwadin moy ga Yesu ga du man ka moy ga bom ka moy ga wisdom me dan e ka mi Solomon jesus wisdom e ka mi Solomon me dan e ngije ne dial ka je amen gwadin kam ne ke amen jira manana kwany kwar jira manana kwany ne dia amen a gwar gwadin langa ji ko bi ta kel ka ko riere ti ga ba ka le bata pa ka ngai je wona ne yedu jo kutung ban ka ba ka balat amen je ga pa de amen ka chiod ye chu kwar mi amen jesus go along ti je nyam dien
mi ti ga Bible ti je nyam dien ko kwa request ne wona ne yene tin ko ne ta sebende Adventist yene de ko no pal ga chang longo ji youth ko cho le je da mana ni chang longo ji youth bane nga je wale won chang longo ne me e chang longo ji youth the talk kia chang longo nga bane nga kare Bible la Amen. mi ti ga Bible bi lep ko chue la ra cha la je ga Bible ba kwen ni ga tung nuara Amen. and yet ka wo chang longo ngumulode. What is the Sabbath? Chang long point de. Ngu. I can't go answer. I can't go on. Can. The lawyer tells along. Coach ne pursa minute ne. So I can't go nowhere. I can't wine to take a mugoro. Take a bunga daro to go to the con I can't go nowhere in this. Can bong na daro tene bukel boganyam take a sam ki bogoshale did shoga walbangwan bas baro did shoga walbangwan bas baro ko dama nan nga tung nore mu galong tung nore de shunga beja ko na kon meti ga Bible tok ling li ni bi lebo mi ti ga Bible tong nuara bo bi lep jen chalar kon edit the sam so kon bo ko kon nuara kon dial ba ti kon ga ti tung nuara ci kan lengo go ka dong daran ling kun man ke kut gwan ke ka roine ko zetene ba goro yo mi che kon ka tung nuara ba nyogo loj ka to ko wayne ko brama mo ko le tagal yang bona okay date yo wal bangwan bi ko la wa kwen kabas baro ka baro dien and then be a chang be to ko bed wal ngwan ko ga bes na baro ko dien te ka mu go ma ci ko da lar sen ga roy ne ka hallelujah ngui ko da lar gwa ma ka di ke lar wona ne ngot ko nyal go ke elong amen ken la ja ke tek ka bum amen ka luek ko nyal ka thuok amen ken la ja karami ku duor ka pel amen lue ko nyal ka chung ken la ja ke loiran ka gwa amen lue ko nyal puat ke ken la dop a ja ka boy la dop la ja ka boy amen lus ko nyal gwa long ka betasin amane chankel amen 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 ka luo ko nyal ka chung ka kendial ka suok ka go ni ken ka dap go ni ken ka dap in lei ka lim ni ken ka twar in chadim ka ken la lueke jang dumo amen mishinen ka ta cha describe ka jagwame ka kwira ma chitung no re chele ngwa chipelu thinyo mor ho ne angwe cha kweno guru nyuru nyamde banyo go loj ka ta cha lar gwa mene chawa the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making the wise simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart, and the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever, and the judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold. Ye much fine gold is sweeter also than honey, and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Who can understand his error? Clean thou me from secret fault. Keep back thy servant also from presumptuous sin, and let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in the sight of the Lord,
my strength, and my redeemer. And verse me, Roger go queen unukos. Can wood cost it in it? There am kala and a male, each other Old Testament, Roger go quiji juice. Chariot Michigare, the Monetanya or Ladanyok. Chana Woga Timothy Rode, a can I know Roger Bonnet. Chana Woga Timothy Rode, Sugar Diop, Baswell Buckle. Wanaka Timothy and Rode, Allah Wargapol and Rode make your gorgi Timothy. Coken Titi, Quacon, Cornell, Lani, and Lot and Nan, Ludgun and Ken Watkos, Ken a talk. Kati Runkagun and their anger curve. Kia Tichirunkagun and their anger curve. Chana Jagata Panga did ya work and what was the other work and limb cake and a tour which are theme. Hallelujah. Amen. And Michiro to be Tiaga and what quote. Nanian one and instead bit a gua to army are theme, bit a gua manga wale ni micha white. And Timilim Mongaleo, Telemelin to Argalium. Chana Metabalar Quidiano, Kuirwino Costana Mebeling and Yok, Katimo Siraude. Choco diok, Baswell Buckle, can well barrow. Kipolo Gorka Timothy the Raude. Hyoga Rau, Hyoga diok, Baswell Buckle. Right quoth Kaliu, Munokos. Amen. Then a word from Genesis to Revelation. Right quoth Kaliu de. A wa munokos, nika tukyaga a money news. A wa Kaliude, a wa munokos. Amen. Read a Mogarade, Goryape. Kagoae, ka queen hija. Amen. Can a queen locker? Amen. Kamikiak. Ka queen knew the dura. Amen. Can a queen hija? Kianga chungni. Amen. Ka wo daran kot rong aga katidia tin gore. Amen. Ka queen leni tidia tin go. Amen. So right could Kaliu from Tukshakawa, a winner news. Chawa Kuzungun, tell a right Mabakara, and Changnan Yaneta Gora Paul, Chagora message, Chagora Luke, Bible Chawa right Kodame, Nata Gore, which year could move. Oh, God, and a menepin, Ko, Bagadka, Bako Boskaja. A marriage a large woman of Tugling. Chawa, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. Aroi ko the mechawa kamwajakon ko bakon kule jaka jagwa. Daban in michi tet kiwa tet ni bila ngodu la liriga maj michi kule gwa ga pega ngori be jukule tede be kule ujus ko do gore gaje. Chawa manager roi ko the me cha kam kon ko bakon kule lay bakon nyodo ta ngor guru ne jenenine. The last one ka kwirwa inu constitution Chana woka Psalm 89. And then badama nanba ko come introduction ngoro binela ka kwiganam. Ko karwa inu constitution to kuskangun from Genesis to Revelation. Chao ka jen ngunka ka ko tsalara mecha kamye shana bedak. Okay? So changle ne roji yo karwa inu titiyo bukona ngaj ko ne en shap ko katan la ngwa ka je. Atamit. So kadit shoga jan badagu da bangwan bas jan yogu da ngwan badaman da na GATKK be kun kon ko tung nuare muwom ali akta kos da mara ka nye mare riere ti ku negati ka riet gwana na kos jin gore goti ga bible mitali bible ku da load ka yo mobile ko go na e to go na ne bi ku en bible do raja me ku en kono me ti ga dit kyo janang badagu da bangwan bi ku lo ku en ka kazen janang jogu da ngwan kelar ne kagan chamat rider bi pal ke bariet en chalar pal roy ni ngano mo right no cousin chago roy no ko en chago jani mat rider
la wo min chalar mar right ko den man la da gwa me jene ne en min chalar cha bi pal ala wo min chalar poinde min chalar gwa me whether mi bi nang te wala mi bi nang le liet jene che be pal chalar is finished tell me chali plan B telo bera nyogo belare no medan chanelel kutchi human being meri jaling gata chalar ga to kawaine so my covenant will I not break nor alter the things that gone out of my lips take care level ar kon gwa mani yo mu yin to kawaine mu yin ugu jalawa ne shawo gwa ka tung nuare o bugun kwa ala bible kwa tung nuare dan translate kaje abugo shole NIV ka kuɔny ga King James but kan dial bible kelew akel okay so ku chalar dum chawo gugda man cha gok pin garan chawo chana butol aran be butol na chawo kamete ga mechalar chawo chana be ger ki bible kon giona ne e jin lara men biye wotol lakin min chalar e roja gwa me tele me gerje tele me biye ger ko chalar wode ne be kam ga da bali wo ki duori kun ko biya lunjo chalar ka cha fulfill is done chalar wo kan titi cha gorti rojno gwana no kos kan titi cha gorti tele me ba wo tin ka tele me ba martin jani chalar is done amen kan tin dialo kono gune yede ne ko lar ya ken nyama ken kono wo rai ga manano gur kono ban wo rai de amen ta pan ban ko rai ga manan en nyur ko kono wala yene dialo to ta lain to ali akto ko ko ci gwanan ye moy ke time ko ban riede ti ban ka nyor amen miti ke midi tieji yo lam ja gor ba ko gor pin bo amen min wo kon tinen wale chago ten ko kam nyal kon da mari tut wo ba ko da mara ne pa to tut jo ka mal bon ba ko loj pa to tut ramkel ka chiagande lara wona ne da mar ne rup ke ma ke le chi ulang rup ke ne ke lwa de ne lwa ne kam da lwak lakin me ben right ko yo we must correct each other amen ko right ko me cha go rup ke right ko me goro ko nyal fa ni da mar go bo e pastor ka sunday but me ben right ko yo we can see the wona ne me chi jen ne me jen amen fa me na lat ko ne wona ne yen ne den ko non fal ka sunday ke ne den ko non fal ka sabas ngula dibre nuno what is the sabbath and wala right kon ke sabbath ngula sabbath go awona ne de keep ke che go awo de keep kan ngot ko the ti te la chale luwe ko daŋwal te che gor wi pam che gor pinga te den ko poinde che ka Moses go awona ne de ran ga keep ke che go awo de ran ga keep kan ti ala ko ni de mana ne tu je wa jodien ka chenga do dien bi ne nyo ben lai ba right ko ne da go awona ne di pal ke sunday ke che go awo di pal ke sunday and next day ala wo chine guru ne ba wudun moy ke tungwan ti biya la wa charan wor ka to wo coronavirus ba ko ka bala wo mu dung ti amen fa da mana ne tu dong gine gwich fa bi bible bo bi kap ko ne bana wo katin kontin chagor kan ko ne da ka bana wo jet mu ko no rum ka gwana no kos amen chalara wo ne sabas poinde ngu kon de wana ka Genesis kyo rew ko la kazen kelien a woka diok ya tuk chago ga kyo rew ko la kazen kelien a woka diok bidaman wemu kwene ka tuk ling lini dan baba kwen kono tung nuara men chalar go men janane but talk verse 1 so and thus the heaven and the earth was finished and all the hosts of them and on the seventh day God ended his work which he had made and he rested on the seventh day from all his work which he had made and God blessed the seventh day and sanctified it because in it he had rested from all his work which he had created and made. Ali akta kos. Amen. Na me ba nyo mu ko ne yeye. Ka tong nuara. Kine guru ba ga nang ne ka tukde. Ko mu wiyo ko ne ka tukde. En news. Cha we mi cha ko do. La na ma cha ba we ci beta ka tianga da run wang ba we cha go. La loy da te dan gwanan.
ba wacha gwa bara nyo lu chara gona nguda nyo mi chara goda gwa ke gwa mo be nyo mi ya la je ka ba wacha gwa gwana no ku la ya we gu ka wacha gwa chagwa Amen. bonne ka the last one gwana no ku the last one che lara gona ne ino chu ku boro ni pus ka chu lei ka wo en changa mo chu ku long ka la dial te chalat yes there are lara gona ne ka ku long di che chu one of the question me ati bo da manan me ku je kwen ku the talk chu je cha gor ka bible gwa me gona ne chu ku long we going to correct the bible No one. I can't correct the bible I cannot do it too. cha gor gona ne chu ku long bang ye gona ne chu ku long ko min long je be wo lar ji mi wi je wonen Amen. mi gwe je to gona ne jira mi bi chu gwa na te tin be wo je go berga nyaada ke gada Amen. jin chenge dan cha lar won chenge long ga man jin bo bi long jin chi long Amen. Amen. mi wi wo lar ne ne ka long be je go ki long je nan cha gor gona ne chwa long bi ti ne ka mu long ji bo ka jin chi chu jin par ga ko jin chi par ka ko gwana na ko che chenga me and right nay ka jen wala na me me chwal sabase wa chwe lei rei ko ngu rei ka nindi alte kon te chagat ngwa chwe lei wa chwe pos ka chwe jagam en rode Kate kel mo den me chale me ken kono ngai ke jen ke New Testament. Jesus be pala ko kui jang ne ke ne dia le be bende bi jaga be gor ka ngas de ke je. Te ko me chalar ka John. Chogo walbaro bas walbaro. Tawe le ga sok ko rai du thok. hallelujah Jira malaran ko done. Tao chukut cheji le ka rai de. Ene me le ko de nishyang. Che mi biriao. Ene me le ko de nishyang. But it's in forever. Ejen ku jele ne tawe en shang longa no mane. Cha le akos ka che lagga ka che ko. Mene kene ten bu kos be ka ngat. Te ku jis la pal ga kuiden. Tawe bu kos ka le ka sok. Ka roje bu kos ga ko le ga je. Eje roje Ray Bible ga tala kaj mit tin. Bano sen kelo. Yenai to dong la yoto police moja kai chana mas erier quality ka wache ka guardian just ku message ninga muguru wona ne deji mitega mi dong di tiech ku message ninga chane lingo en wala na me e chang mi cha pus ka cha le ka cha jaga go amiren go de rode Amen. mi jine ne chi agur ka manien ku derel go do bo chi agur Amen. ko mi chi changa nanen che kula seden che kula le mi jini chi agor te ka rien mi cha la Jesus men ne wo ka John chi ko wal ngwan baden wan diedien le ba ka John chi ko wal ngwan baden wan diedien Jesus point ne che right ko Jesus chi muang ne ngana cha we gwan muang an gwa mi cho ti la we la ne right gwan Amen. ko cha we ne je na mo ba ga je be ga wo ba goy gwan be ben nyut ka ne let ke Amen. ba ka kula ben nyut kon Amen. Jesus bende be ga wo ne be kon ben nyut ngwa di ye lara wo ne ka Jesus point de ngo boy ne ye jama gen che duwer Jesus kana duwer lara njir wala da mara nyi mar Jesus tele duwer kel mi che Tele duwer duwer en but kel. nyu de ne kon we na na bu wo ka kon mi chi wo ga jen we na na wo ka Jesus man jin bo en we mo jel ga jima che bi jagre de wana ka John chi ko wal ngwan te ga rien mi Jesus da war gak John ko Jesus che right ba kwen kon ka tung li no gwa ma ka ba ban kwen ka tung nuara John cho wel ngwan ka tung wel die dien John Chogowel 1 verse 15. Chakon jogone. If you love me, keep my commandments. hallelujah Amen. fully stop Full stop. do you love Jesus If she want to keep, she knock. gin da mara mo gin ni mara mo no gu gwanan ni Jesus no gu kut che lara wona ne gin mi no che lar da mana ne tu che lara ne ran lara nga Bible yana te ga jene. Bible Kwen nga jaga Bible. ki Jesus da lara wona ne gin mi no nga ka wo gin mi no nga ka no ga
cha we jini min no nga guru ngot ka bi ka kula gor kan bi kula wa nyu do ne jin nogye amen jin nogi Jesus jin guru ngut ke ko ka titi lat ko ti ta ka Bible mi chane ku jagno ka jiram kel min nogo wona ne nogo gwana ne kus gore wona ne biriye de chala ra Jesus amen bi gor amen mayna wo ka bogon chali Deuteronomy ko kan gad Musa medan gad Israel medan da kon la ra wona ne kan gad Israel poinkien roi ko do me ke liu mungai kon ata pai la kon mit dung ti da kwen yo mi che ku je gona ne dongo de ji yet bu wege ye dunga ni Israel yep ko barro ko fok yo mi che ku je gona ne dongo ja de ji wo kable re ka menana dong ni na ga je bu we dungi jus bro para ga je da mar ka ni mar lana ne ji tok Bible me ngun ko de ka queen ne dial through jus amen again ku Jesus ku lo ben through jus amen so Jesus chanong ne jus ka rodien ka kon dial but be through juice ko no kunne diala long so garane kel khara mosh ko ramo jongas chebilu betek mutal pek ramu waje wangas ramu walu ka waka the all world ramu walu ka waka ba waje ni chebilu betek che lia mela korana nga maga bare ba waje ne ayo rana magwana ni chiliu ija chwe ko let me tell you irun ke mola mute garandu ke rada mu woliu wo patori wo jo ja chwe ko kapte de jo nge chia wo yene je chi go wo kene je che wo ne de che nyur chwe ko no nge ka ni wa ka tin that's right titi ka ti ba lat kon bana ka linga go amen gwana no ku ke lar ba ga lat ka gwa den tel ramu wo chwe ko this straight away mafi tele je chi wo straight away wa ji ze mu we ban benetin ko ni chi ku liu wa ba ro de je ken nyam te mi che wo chwe ko de ro la ba je di te ramu wo chwe ko amu wai we jo ga che mo dong yo chwe ko kapte de jo nge chia wo Bible che we be ring bo loy tour yengo ko toran ko bran ko te kala living soul ajan loy ko dona hallelujah amen wada ka bogen cha gor guame Deuteronomy metiga Bible please Lebeka 5 then we open the verse 14 yeah. Bedaman one when we kuenaje. Chagor, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it you shall not work, nor your son, or your daughters, or your manservant, or your maidservant, or your ox, nor thine ass, nor any of the cattle, nor thy strangers, which is within thy gate, that thy manservant and maidservant may rest as well as you. En nyak won ya en bogo kwen koname Deuteronomy nyang wonu choga die bi ku lo kwen ka kazen wal ngwanien mu wi wa kwen ni wi de tongo mi ka tong nuara che ta nyago lueek daŋwal ci ka lueek daŋ ti janang raw wala janang ngwan wala jan badak wala jan bakel wala kurbakel di ne di arodian du lal tin ne I chaga puat jiath Jesus ka lueek daŋwal ti ka ti cha gor pam ngaje dibrenien en wo kan ngot koth te kon te yen gad Israel rodien ga ke ka di ka te cha puat jiath ka di ka toto to kule tega nato let me tell you me dane ta ka Victoria ta kono Victoria kel dena no nan tele precise highway nan dak traffic light la tega ka ngu accident ni chiang lia di de long ni chiang ci government dung Victoria ci mi ci alamu ci low ci lat ka wo beta ka traffic ni ti bana gang an traffic mo wi wo ready yo bay ka ba camera ci mu lelo no mo ci lia ci jet law ko mut ko dang wala ti ka ti gang ne ji ko jin ci bi pendura mut ko dang wala ti ka ti cha ka kan wo ni cha ngai je go wana ga Bible amen ko kan mut ko dang wala ti mi kan ga cha kan wo ni cha ci sheitan ja de duwa sheitan duire ka wona ne kan mut ja ga lopin kala dong da ko no ngai ka ku ngune
lo kon yi shol e kwar shol kon e te ko kud mi te gabe me rol nel katel gabe min mala ruj tel ngot me du kon go Australia gome che kamen chalar Australia ma metel ngot de yin lat kanen shina da toy dole kon jega je ngone wedan ka Africa mala kula lar ka ko ne ti shingan lawlessness o ken shigoro den lela law be mi jegbe lat katel ram kabe ko tel ngot mi kabe tega twar mi cha twar agor den kong ka kuy ngone ngay kon twara ka kandial ban me ci nori ci nyur ko ba ngot ba ka lat aden ci ngu ko tede ci ta kuna la ta gaje ko ba ngot ba ka tit ka bata ka penalty me ben so on kuy ngone ku mo kon nyal kan ngot ku kon ga la gwejane nyot kan siang singo ko ku logane me ku te logane me ngot ko gala kam kon ko mu kon melet kan kon mu kon ogor bi shandan bro formulated katashi Yesu Kristo shi shinganya ko ci Jesus celar mu gor yeno biya jal ka kel biya yik jal ke jal e ce jal gaje kashi Jesus la kon jogo ne mu dog yena goro ngot katan ca kamye jiran ka kuy ngone mi jinna do ko to lungot ko da ciga kap e jin gwandirga ko ci pola lar ano to lungune e jen dwer ka ci lar ka Isaiah 59 ko dwer kun akan ci daga ko zona shiyo shak tede ka shiyo ci jida chalin ba do ci dwer kun ciga ngwana long so mi shingala to lungot ko bi jin gwandirga e jin bigo ko bugul we nguchu ko palisha lingaje ka wachi mut ka ciga kap tega something very important maba martin adama nan konwa cherga men chane kwen ka bible ka baro nini ai chang longo mi chele so mu wi wo kwen together Moses pointe che larga Israel ni together ni nyala tongo mi yo ga Israel yu Musa ji Israel di al chol ka chwe ka jogi lueek ti lade yeti lo ji Israel ka go bia ngach ka tiede chiang kien kun nyal kudan che guglat ka kon hallelujah amen ala go kun nyal che gug chelat okay lana use and gwa me gona ne ken titi kam ga ga Israel mi kam ga ga Israel jin damara mo ka nyimara mo go biranak akwa jiwnu ga Israel chwara ranak chwara dom chwara kwal jin go biranak jin go ne bi kwal jin go ne bi dom kamin logo ga kan toto cha ji jona ne keep the Sabbath holy cha ji jogo kudo ne keep the Sabbath holy min logo ne bi dom min logo ne bi kwal min logo ne bi ranak ka ne ci kud ka ngun kan luwe ga to ko ne biro ku lo ganga ge manien Sabbath bo cha kam ne juice ko rodien te kel me alar ka ku ngona gwa mene ngot cha ga nguna la ngodan wel Jesus te ga red kel misana thige je chawa ngude yen wondo yen ko ke je karama te gega du shino bu ko du nok ka bi shandu ba gwa ga ne ti shinga je kel gwa me ajen ko kono kam ngodan wel ga je ko bi shanan bi kana guy ngaje the first 4 commandment ke ngodan wana nyam kam ga kon akosko bi kon shandan kam dan ga je bi kon ko latit ko ko chawa kon la nyam ajen kule nen mi ci wuka Exodus kan ngot ko loko da wel kon could introduce no other thing mi ci wuka through angel message kon la ko introduce no other thing la je ne lo do kos ka poine je bi yigdwal go kut ka jirame shi ngot ko shi ga te done ka jini la je wona ne kan mos ko zitini tala ka lo de chaga pot jiath te ga kel mi ci roj ko da lar ka kwidien celar karoj pele
sugar bakel bas jandara with diok take a michalarthen for the commandment is a lamb and the law is a light and reproof of instruction are the ways of life to keep thee from the evil woman from the flattery of the tongue of a strange woman amer kun kon nyok ko tung nuere la ba je ka right pele sugar bakel bas jandara with diok bukon ko la ngai ko jiram chiro de lelo o nene ngot ko logo ke jini chaga podja de tele galot broje ko ti ka position me data right pele sugar bakel bas jandara with a diok awoka jandara with one chelar kon ga tung nuara guame chelar wona ne kan lueek titi kan lamba ngai kon dia lamba jin mu wi duel guame te mus mitel karab ye ne kon ta ga gambele te do tel karab mi yuo kam te do tel karab mi ki wora king rei nuara to mi te do tel karab mi wi rei duel aguru ngu ken nyam guru man mi bi dop ko be ku nyu do dong ta tol tu duel dong te ga mi ta tu duel mi de ji yet dong te ga mi ro ta tu duel guru lamba ko bi ku la ngaj ago nguta rei duelo cha wa ken lue ga ti wa ken lamba ken lamba ka nga ken lamba ka jira mo gor wa duelo ken lamba ka jira mo gor wa ko do wa ken lamba ka ji mi ci ta ka ken lue ga ti you have no life amen continue ken lue ga ti wa ken lamba ka 25 ka 24 ba ji gang ka chek mu dom ka na lebde mu pot mu nak wa ba yi gang special in this world sometime I ngara ba we I rep mush lakini wa mu ngi luwe ko bi ngaji wona ne no mo mu wije wolat ke mu wi nya mo mu wi wo be ke wi wudo mo mu wi wo be wa di ci ngu tung lel wa ci ku tung dom lakini wa mu ngi luwe ko wa ba yi gang ken ba yi gang ka ruwai ni pele ne tin kontin tin met kana wa ba yi gang ken mu wi wo 25 ka chu goy de bi ka chu goy du bi so ka loy du ka ji che bi nang ka wang de ko ngi di ngi ngu luwe ko ngi ngu te te du ka lamba ra me a jalla mer nan mer bible be ku le nyod rietin kon bi ku le te ji kan luwe ko den ti 10 commandment wa ka lamba ka jira mo gor ko do okay men chalar go mene min de martin kama ci dama nana lade kan luwe ko da wala tene chawa lambar shong naka ka boy dwobda pin me ba ga tele rama kan beg de kan ne turbilu wi en go within ban mi pin chawar la rana goro go ma bo toytin ko shirano jal remos ban me tin jane jira malaro ne luwe ko da wal chaga pat jiath jira malaro luwe ko da wal chaga bikibe no more to bible la jin jal rey mot hallelujah that's what the bible say milare je kan luwe ko de tin tel ram bi ka kam ta baawd la mi do den to bible cha wona ne jira ma mon jal rey mot ko ci boy man de yukul ñoo tok ci yeñ kenenen kan luwe ko da wal tin kam ga kon ko bu kon do ko bu kon ne janaka ka bu kon do bu tane ka kon ka human beings bu kon ngaji teyde the first 4 commandments taga kam kon ko bu maran ka kus bu wogo ay dide muda makela ko ken taga kam kon ko bu maran ko rodan ba tey dide ajen ko baz pay ne ko ne ta ajen ko lo wo ko ne baji tit ka sheng mo dom ani chalar ga ngodan wala ne shudum chalarano so mu widom chungu chitol Jesus ruwaine ke dial te cha kamke agwan me cha waba ko ba balan roi gwar ko ka ba ko be ba kam ruwaine te gwar ka ba kama be ko ba kon ba kam ngwane dial cha gor ka Genesis aku benu gwa yetetin men me cha wonyal cha roi ko da men cha lo gor through the inspiration of the Holy Spirit ka ruwaine dialati cha go ken ngakon kele bu kon ngaj
kan lo ko da wala tine mu goro bi jini part of the government of God ma ko la ra gor ko binaw rol nel ko tela ramatul ngot ke me bo rol nel ramatul ngot ko chu ko da la ber ka my kingdom ko jene ci Lucifer tong no rol nel Lucifer changot ko chagatol and then ko the jogo you cannot be part of this government anymore many kuje ti kon tane gome take two masters we want me is either be Jesus be gor ka bi lo gatan cha kama bi go gor ke bi gor shaitan man goro bo ko mutolongut ko hallelujah Jesus cha ko lar mu go la go Jesus la de dor la go we de loiran che lar go tele chor mu de chor bo kan dang raw dia de ga pe re ko ga hallelujah mi te ga rabi jogi wona ne kan ngoda ti chu wore dia de cha ka puat jiath ata rei mot da mar ka nyima jong ne kan ngoda ti ka rei bible la an ba ka gor chet ka go cha ka gor ja ka kam na e Jesus ka ken ko ne bo let ga na ram jogi wona ne kan ngoda ti cha ka puat jiath ra mo ti rei mot ko kan ngoda ti wa kan la lamba ka konto mi tali mi ci ga longa wona ne bi ka kap kan dial ko wa kel ka roade wa mi ci etol forget about the rest kel ka roade mi ci etol forget about the rest ko dan tele kay ci chan ga na te ga million of people mi gori wona ne bia one of them ci kon kamrar ka family e wal family e chale adem family dan e chale adem godo na adem ci jitse ci kon men kamrar tin tamata lol kam dan ka family eta kusini ala wo lolo mo ko biye kula ban guru kan ngorati lolo mo wo biye kula ban guru kan ngorati kashi ba waka shawdi ta twat bai kon boy Jesus che gare danya ba ka ngume de kula lel gwadi ka wode te cha je mi kan kon dab kan kon boy ci ciem ko ko ne ala ci bi jam amana jin bo jinda mara mo ke nyi mara mo yalla da mi dung ti dia gwa me ban kula we won nyam ko ta nan ngu de ma bong ti gor ga pe an medan changa da ba sabas brother tu dab jaga sabas an changa da ba sabas an dab ga ngada changa da ba sunday la sunday la ban jaga la wo chala ta ka 7 years jen chwa 7 sunday chwa ku la ban jonya fa sunday me chwa ku la jon ti luek la ne ngi ke je ti chwa luek ko daŋwal ti ken ba ta gwa me bo ta me ala wo tang kien chi kan ta gwa me ka papatirian chui duol ko yo ala papatirian chui ka wulang la ne ngie ke ba ne mama wo ne jeni di ko do nen biro do ta to ai ken ko da do nen ka jen point ne ka ne na ko na ka ngaje ti dia de la ne ka mu mi cha ne ba wo ye bine kwen to la wo mi kini ka kwen ngan dial cha wudu la ala yo ga nuore wo ne to nuore na ma chi ala no gwa da to wo la ka no wudu cha bo ni point du ka lew la ka no wudu dor ti wiran dor en jagran ka be liwte wiran kel mi birana ngai jinde mara mo ke nyi mara mo jinde ne cha widu cha lak me kyoro wo kan point no ka lew ka da la Jesus point ne che ben ka wona ne be goy gwan ni daga ne chiane ka wo be ben nyos kon bai boy ka bonye da ne cha boy ne Jesus da jen bi duo dia alten kon den de point ala wo mo je point mi jidit you are going to the new life bai boy mi cha lang no widu mi road wo dal rei twa somewhere ka garden to mi ben la widu gwa to do me mi bi point ka le ba clean point ka le mi che clean mane jin ba che you are not clean riet ko da ti cha wo tel ba wo tin tel ba to tin ga dial ba la chet ko gwa dien an wale ci kon ku lat ko wona ne baptism ko la yen gwa to do mo ko rai kon ko kwi ngu ka kwi chang longa a chang mi ku da le che put che le che ri ala ka en wale dara go wo jin ga da mo jin nya mo jira ma gor ko do ma lim ni je chu dara go wona ne dir min cha ban pen gwa na no kos dir ye gor a wuci ko da laro ka Ezekiel chapter 20 te ga mi ko da lar ka Ezekiel chapter 20 mene lep ka Ezekiel ko jandang raw biekulo kwen yo ka kazen warau dien Ezekiel ko jandang raw biekulo kwen ka kazen warau dien ko ka titi ka bible ka dial kina pa bas ka Genesis te kiga let
kan ngut ka lat manata mana ban Jesus wana ka Ezekiel ba kwen kono da mana ni tu ye nay de kono dong ling ni tung ling ni iyo ba ban kwen nay de kono dong ling kono tung nuara. So moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Ngay kona kut chawa nene chang longa shang barodin chele ka sheput. The same word Seven repeat guame. Ko ne ri cha kam shang longa. Ne ri chukut ka kam shang longa. Ko buku do ko langai biken ko langai ko ajen kus ni Jehovah chigale. So tang cha shang longa cha le ga je. Even those that keep the Sabbath day cha ka sanctify. Chelar guame na karai. Ko I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they may know that I am the Lord who sanctify them. Ta cha shang longa cha le ga je. Many anyone who keeps the Sabbath day has be cha le bona. Hallelujah. Amen. Ka tung nuara gwa me chane lep ka Ezekiel kyoga janang rau bia kula wa kwen ka kazen wa rau dien ka tung nuara che lara wa wi ka titi dial mai ne lingan gwa dung ti da mo wi ka tekien To dial ro du wi ka tekien enemy ko ta dial ti cha ngunde cha wa wi ka ti dial ti cha kam ga ti an kon nyal cha ka kam chang longa da. Hallelujah. Amen. Wi ka titi dial an chua ka kam chang longa ala news kamada keke tiga dotin wi ka titi dial ten commandment kan lue ko dialen kon dub dialen kon chiang na dong di ro ganga ke wa che kam chang longa ko be ku le nyu do ne jirande be ku le nyu do to ne jirande jinda mar mo jin ni mar mo be ku le nyu do jin to ga jiran ko che wo wi ka titi dial an chua ka kam chang longa ko bakula news kamada kanake Take me chalar. amitong tit akanda marban ba 13 che wa dung da wo yu jitok duel Israel loy ninga da doar kan ngot ka los ka chu ka luk ni lueka ka wo mi chi kan ka los da kan dia tek ka chu ke chang longa yar long. Hey, listen, menan cha wodi wi ka titi dial cha ka kam chang longa but cha ban wa ko la go kan God Israel kan point kan luega kan ke kap kan ke tit kan ka los ko mi chi kan luega kan ga los e cha chang longa da e cha lab gwa de kan e cha gwa da tik dien da gwa why you can yarje cha yardi can another chapter cha yardi can we welcome that baraka to the baraka Paul Galatia chapter 2 verse 21 binaya plan boyo ka rajanan en ci Paul alat ko rier politi me karan ge linga go badran to kon Paul poinde men ku kan bongo titi la gor jan poinde pala ka sabas. Amen. And Paul pointed, Muku can go to deal of Lagor, just point the job point. Amen. Are you praying on Sabbath? Jin Palaka Sabbath, Jin Chai boy, Cocker yet polity, oh, mum look can get. Mukweni read Paul, Co Chelara was say, Gore, Mugorian and Lagok and chapter be a compare chapter. You perk one chapter. McKinney understand the chapter, me, your road to walk a chapter at the end. Hallelujah. Amen. We will have planet. Ko career polity, ka career ko no bag na ko no wan. Ngai ko na go doran ko na idon na ko. Ni me da na Christian di ka ne ban. Ka ne ban. La ko ram gwa ram ran ko la ko la nga gi ran ko. Ka ne ban in Christianity. Ngai ko ne. Go gwanan te ka na.
amane tama yene diara ti guiti wana ti na re dun ti te loy de je ajen ku ko lo mu ke ta me ko betel mi nyun je te ga ne di ku ko re dun yene di te la ti hallelujah alia te ji jira me ku ko and keep going amen tega me ton mi Jesus la Jesus me roy me jale ne tega wun mi ngwan me reng along me la should Jesus la jale ngo ngi jena me ben ga Jesus ke Jesus je te ko an ba kan tega ba je gidi ka ta ya cinu kidi mes te ben ga war ke Jesus te ba kan tega ba je gidi chawa kan tega de je gidi me shi Jesus la re ke jo ngi min ci lo ga lat chawa yes nga je ka jalar no kwano ko lo do ka lew luz no gur wer mor chu kwel chu dum chu ranak chu ran lum ga ka ta jo ka ta gwalong ta jo to dum ci ko ngai ken diala te ga kel mo ngor jawar mo gor bu madwidien chawo ko dialo kenega ko kong ne ga shan ka be ben biya ba gor me ci garamaru rit ka jallo de ko ga dialan terala ka ce ga daw to bono no ci Jesus chawa riga karame riang ko wada rol nyal ba chene ko da ngono da throl la cho ka wang le broga la de impossibility chi oda throl da rol nyal but la de no the way tan chi throl cha da rol nyal I mean ta chi throl cha da ka wang le broga amene ram riang mi chi lamne tet ku ka kan ko diala te wi mon wa mene ken gor men cha la ro khot cha wa heaven is not for you man de ne de martin jene tai ja ko de ne mechi Jesus ga ban pen pal gan ga shang longa ka tai gur ka roi ko ga je ta ga jo ga ta roi ko de che nge ga je kan yen nang rar kwa liep ba ye ko ba jaga ye ko bi ko rar ga je me ta ye ko me ja jak re bible ka go me lo ko na rojo ne te ga ne 144,000 ti bi ye ko do man be jek kene ne jok te garin mi chalar ga kwiden ngwa men ga news shoga wal ngwan bas waraw bu kono gulo go jogan mot ko setine mi tela ga lot ka men en bible ma da kon tana ra jor da kon kemnu da kon kemnu gwan right ka gwan gu kono ko rada bat ko chu ko da lar ko shi Jesus da lar ka rwayne titine tela kelma ba wo re den chen wuñ mon ga lew kan nal bu ko tok tela roñ mi bi jere den ka shi Jesus confirm watu ngudi han shan ba ko ba roy ni gong ni kana ngot ba ka ban woy but ba ko ba ka ban fulfill in which way ko mi te ga gwa mi cha ka kep ka jagwa be be nyonna ajene kul nen ko ne te ga rol ka jiju scale ko ta shi ga jiju shi ga de shey ka je mi shi Jesus ba wojo ka wona ne do jene ne ta jogo no ka je let ko today ta te ga fair season wal mu kon bible kep ga je menen Jesus live kone bu kone deny ka der ka bu kon ben run mu ben bu kon bu jogo chen ngaj bu kon kula wene ne kwer ka me chine le daga ni shang la na wo pal ga la na wele roy ko ka chine de tin cha la daga be ji jogo woiro ko jin let jeng ne e ji let gon bier ko di ko ci mut ko ci ga yar ten ci Jesus da larji ko guruga ken ga gor ka pek de chalar go mene ako ene ka tu ka wayni pat chalar here is the passion of the saint. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus Christ. Jesus sidam da kan ngot. Ajen muku ko logar wayni polo yo bu ko no ngaj ko ne ngot ko berejidi ka Jesus berejidi. Men kan ngaj Paul me kwan ko daga je. Ko be lat ko ne be lat ka jen that position Paul a lawyer. Jiran mi ko lawyer mi ko ko da ta ja joge be chungno ko rabu bun chonkel ibe boro yena jaj no. Te ga ne ti ngot Australia de ci ga gor kan ngode to yo kan ko lo interpret ko jira mo mone bi ko ne yo ngai no chala de bat shi jan ko lo lot and Paul roja ke je she da understand mi ji kam ne jen statement kala mona ban mi shi bible mi shi compare ka ta cha gor ka je ke lew and then bi ko la ngajo melat Paul langu kan ne de to a shi ma ne ti ne ko rien but mene kan ne dial ko mi jinu guje ka ñu soga baraw cha jon cha ñu ne di ngona long ti cha nambere ta ga dalongo kwen ba chawa ka ne te borol nyal chawa ka ne te ka mot kos ka gurkan ka ngat kan Yesu Kristo
Chao ka kan gos ni dial ke Yesu Kristo. Yesu chang jaw rol nyala ta. Wi mon gwa me ta ya chalara ba ta kel ga ye amene shankel. Ene me lede ga shod Jesus te kel ga je. A chang wani jin gwa me brega wajek tin ga chiroi da chiolat jala kula nenu te ga ne te kare rega kolat kana roi kot ka cha ga bo het. Ngot kos ramla ra ita la ga lot. Pal kot ka ti jaw ne jin ko zakam ne dial pel. Man cha gor ka James choga kel bas di. Were ne kos gwadin. Ara madwar kam ne pelu na man shima pel wen mona me but pel bana rol nel. Mikini ruwaini te kene galinga gwadien. Werga kozan kam ne dial pel. Beje kam pel. Hallelujah. Ko kan ngoda tene. Kan ga yap. Hallelujah. Bu we cab one day. Chang o kango wak. Bu we cab I wish I knew. Che tene de kon. Tela wak rai Facebook ne. Tela wak rai share. Tela roi kodalat. Che cha galinga ko ruwaini kozatene. Tele mishi Jackson. Kai chiod Yesu kwar madit. Ino. Rere dung tira ya lar ko na damana ne tude ka kwi wude meiti jiran point du maguri duor la loy do lele ka wona ne guru wona di ro wal ngai ka kwi na titin Amen. yen che ji se che jin ngumi de lat ko de ting modorar de je ko ji se ngi je na ting modorar te ting modorar gara me che ku jo jen te ka te go botil le de ko jen bo te ka yo la mu je na bo Lawo garmi riang bo jen bo go loy da kan chara guje lawo kan ran mai kan ran mai nak alo chara guje lawo de na chiang chung de na te tin dong dara wo go na ta ko tin che ji se kula jiyo angu mi de la cha jiyo ne ngaji ngot jin ngaji ngot hai cha la da kan dia la ngu cha jiyo ke te ma dung tin ma ngut yor wor kong ni nyin ku ko kam na này đi cha jen gwa war yak tuok tin ka jen gwa la yak dan tuok tin bo ko ne ti area wude me dan nguna ja jel ke la ko ne Bible news wana ka Bible news Amen. news choga wal ngwan Bible news point na mu wije wolem ala wo lem ne paje nan nyam den bi guje go ri den nyam den che la ro ne podda karamita di podda karamu kuen go titi Amen. ala won Bible news da me mi ku ne ga tin kon cha gor ga news da lingi ke wa podo ka ji ko lingi ga ji ngwan jeng ne jen gwa bot attack ngal ku na attack je be ga jen tin kon ya gor ga news Amen. but pen ga kon gan man kon nye man kon me kyur wo ji da la ro tele chor ma de chor bo mi ti ga Bible you are not bilanya na mor ke jin chor the only person na be chol a Holy Spirit Choi yodoga chole Holy Spirit bi palo wo gwadin e yedu men gwa nga nyuda na me chen ngaje da mar ga nyimar la ri tok I come from zero level ka ci gwanana ko nga nyom na ta ga Bible amana jin bo be nyom ji Amen. chu gwe ni rane ci walwa ko bi nyok lu jok chelen kwen Bible nyu choga wel ngwan badan waraw dien chane kwen ngumi cha lartin cha won me chiot ka kwi muda na me chiot ka kwi ruda ne ni tin chi kos ka lei tin ka ko ngot kos kana ngas yechu hallelujah Amen. na me chiot ka kwi ruda ne ni tin kon ni chianga be me tin chi rud ko wa Bible jin me ka bi ngot ko rud me be Amen. ko tin kon ganga ji tin ganga ji ka be chawo chi bo ko chawo ka sabat ganga ji ka party chi bo ko party bai pet mat kwang I forget it ganga ji ko gor nyi be apple ganga ji wo di ro ko ga dong ta duo wa ka cheng de be ka to dia la to lakini wa me ka be ka ye nei dia la ko ka go lue ko daŋwal wa poda ka ye hallelujah Amen. It's not easy lue ko daŋwal they working next time ba ben ka wona ne en bok nyuda na me ba na ngi tin bo chana du tin man we corona virus boy mi we to bra lu lu adien at the moment let go it yeah go ahead ngut kon kan sabas me na wo ka pas John wargak John en nyam dien chogara ko la ka den diodien bi ko wo bi ko na mo na bakel yep wargak John letter John may ne kwen wargak John nyam chogara ko lo kwen ka den diodien ngumi chalar
Chelardi. Wama chelar ka thuka waine. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandment. Amen. He that says, I know him, and keep not his commandment, he is a liar, and the truth is not in him. Amen. A Bible lade. Hey. Amen. Atung nuara chelar kon gua me. Ko kan Bible titi da mar ka nyimar. Gor ka pin. Ko kam nei ni ka ji. Ko chi gwan jeng ni che bi attack. Chu nyur dua lu dong gwan jeng ni mu weben. Ko lai chwa le ka mu bi mi char mi tene. No. Gwan jeng ni ran. Dara chiek du dara gadu dara chaw du dara gwan le du dara iran. Dara la ro yer ni karpi da ngi ni poinde. Mi ye gwan jeng no woga je la ro je la wo jen gwan jeng no poinde. Amen. Cha ku no woga ba ga ngai di. Cha wo ba ga ngai ke we na na ku ken titi lat ka je. Mi ci ken nga la ko din ka we na na cha gor ge. Ne no ro ga jara mo. Bible me cha gor ga pe John war ga John nyam dien tio ga raw ku e ku lo kwen ka ka den dio dien. Che larne. Teme. Kameme. Bana je ngajen go. Ngay con Yesu mu luong lueke. Ngay con Yesu mu luong lueke. So mi ci kon luong lut. Ayang lar kon ngay kon e. Quick kon e. I repeat it again. Cha wa ngay con Yesu mu luong lueke. Chia ling ke mo. Cha wa karam lar je yi. En ngaje je. Ka yere lueke. Wa gwan kaja. Forget about that person. Chawa era mo point wa gwan kaja ka ngai ko no gwan kaja wa nga. Chawa gwan jeng ni point wa is the father of the lie. Lakin ma jen take a day. Take a John Sugar Badak verse 44. One of him. La be John. Gwan kai ka. Chelat. Bible chawa milara ro inoga Jesus. Bungot ka biga bungot kot biga gor. Milare je nene ingadi Jesus ka chungut ka chigo gur ci Bible chelar gwan kai ka. But ka kwane la ngai ko ne de cha cholo ke jikai ka Bible why right Jesus tene ne ka ngane Jesus right kel ka God Israel te kon te she gui ko ne chikan ngot ko chikan ga kap ka tang gui kene shi mata babalar ke Jesus Kristo John shoga badak Peter John shoga badak and brother many me to ga jaga kun tere ka togan ka roda ko gwan le ta le ken ta ku Jesus ko le right ka ke le de la shar meleng ni jen ka God Israel baga balare me God Israel we no kon dob jane ne jaga joga yen mi sha roy ko bi sha bu gor ya ga yen pe nguga ka yen pe ram guri ro jam kame kana balare no kon kane mena slave ko kon God Abraham jaga jogu ka yen God Abraham she another look today me rawa a shwar Jesus ka jogu de ajan ku konal balar gwa mena ka verse 44 ban mun nonga je chitiga time nu di shoka badaga mena di kwen but ka verse 44 chalarana verse 43 jawa why do you not understand me my speech angushi ya right shi na lingo even because you cannot hear my word shi roi na ka chin galing Jesus roi ne jan ban malat kene ling kana ga jit ken bat chaw loy den ejen ko lara angushi roi na ka ling chi kano loy dun chawari you are of your father the devil and the lust of the father you will do chawa ka yen gad gurun shaitan kamantare losh gurun ejen biyana lat kel chawa he was a murderer chawa ramanang nan nitugade he abode not in truth chawajan tala thong matarede because there is no truth in him ko tala thong matarede where he speak lies he speak of his own for he is a liar and the father of lie chawa raja ga kai raja karode ko jen jala gwan kai ka cha kon bi jogwa mene ka jona nam pai kono konere ko ramalare guri Yesu Kristo ka changot ko chaga kap chawajen agwan kai in another word jin cholo ran jiran Yesu Kristo ta bat ka kuji jawo ne tirai mot guri shaitan kuji lode ko chalare kan luwa gatine kan lamber mi ko gulo kap bigan gulo nyodo dob jane bukulo rana we ga shaitan
ukulo ga just tega amen ya palagati jalmi le ban mi chala wonar John kyoga badak bi ukulo wakan ka zen janang wan wuda diok che lar kon ga tung nuara nguma chi yen men lada chub loy ni kuno ego ya te luang ke lieng rider ka yen gad gurun nu gwan jeng ni ka chia nong ni go biala ni tin gurun ke ala wo jise te lar go tin kon lada mi chi ga nok alo gin no no wona ne biling ni tin kon lad gurun nga jiram ko mi lugo bi mi na cha la de jise de bi ling jin gan nga jin gad shaitan we have two people nay dang raw ko rodien ka ken ter ka konto but gwan na no kus en chagji chei muy kai choice wona ne jin bi me jin biya gad gwan jeng ni ke biya gade ka mi biya gade wa bi luwe ga kap ka mi chol ro jin gade ka chi luwe ga kap a jene jin kaj gwan kaja ka gwan kaja a jin gad nga a jin gad gwan jeng ni kon gwan jeng ni wa jen gwan kaja so mi chi luwe ko mi chi ga bi kap a chi ga bi gor ka dial and 10 commandment ti chi ga bi gor che lar wona ne may na wok ka luwe ko dang wel may na wotin dong kan na mer kwen ji ko na ko kwen wana ga wot gan Israel ta goro bong ko ken bachana ko kabo gan Israel shoga badak amane je jekten bu garaw da ka Bible la be ga wot gan Israel shoga je nang raw may na ga kwen kan dial kan luwe ko to la Jesus ga to wona ne ejine mi ci luwe ga mi ci ga kap ka jini chol rona ne jiran kwara you are the liar may na ga kwen kup che lar gwa me ka riedem nyam dien ko ne introduce ne rode la wajen ko ne lan rode goro ba ngaje nga ko biye ku ngaje wona ne nga mata ga titi right ka ci bijal in confusion no amen che lar wona ne chu ko la titi lat you way en ko nyal ko dun e kam yarar mun Egypt amen dual yena amen New the road ke ango ban yarar ka Egypt kan God Israel again kam gararo they will never be out intelligent ko gwa yeda ne ta God Israel tin ka Egypt cha ka gak gwa mi changa na ran che kiel they are in bondage man kon cha kon ba kamrar ka Egypt nga kaliya Yeshu Kristo amen so me ji talk ka Israel no wal to togo kon in the New Testament time chelar ka no matu gwa me che wona ne ka no matri you could kokien pal is a one warning you could kokien pal anigan karada gwana na ko churo do te ku pen kie mi chet poine ka mi to pora jang nyal kie mi to pen wi mon kie de to wi pi ni wi mon churo do gong keke ta na kon yu ane ran charo do mo yin ate nei do gong ke gwandi nan mo yen dor bang min cho lo pop gong ye cho ye father chawa ren la gurun karada so ramando dien chol wi mon go me gwandun ko tin go gurun kel meterol nel gwa me ka baden baro dien che la ro ne chu da la cho lo bang chang yat ne chu du ko oh my god ne me e very important da mar ka ni mar chi ko da la ro ne chu chot ko ne ja o ba cho lo bang cho le ati ga riet cho le ati ga riet chue chol ba mi gweji wona ne di lu ka ro tang no da pa la yin chu chot ko ne ja o ba cho lo bang amen chawa tit chang lo ko in go in rero tit chang lo ko in go in rero te kel mi ba ngai ku shang lo go me mi gweji je and shang lo na me chu ko da kamna ka che describe katan goro balat ke je mi gweji basni diala to la nang ne ga baskel dong da kel la te ga 10 word but then the fourth commandment ko le la dung sabat ko go me te ga basni down one te chamat kel kan dial kace to ko tiede je mi chai jogo tiede mi tego mor ko no gur mi chikara ne kace lo jogo tid ma lolo ma jama lo tid ke lolo di lo tid ko ke lolo shieng lo tid ramado den chilo benten
o gore je hotel mi jeng mu goro bablatin mi chu kut kon jogo tiere shang longa na me tega mu gor kus o bu kon lat ko kwide mi wi parwe shang longa tiga problem kachi ma shang longa dial kashi o shang longa mi bu kwanya la jin a shang longa man cha put man cha lar cha lay kache sera pat kache la jogo ne me shakam ye Chekam Adam ka Genesis, Cheki Belajan, Chebakam God Israel, Chebakam Kon. By a larmator, Tini yo, Kushang long on a me, Guavadaman and Thorai. Chakon no Jogan, Lunagur can a more, go by pot we take with Jagui mon. Right now, Western world at a continent. Problem a me, lady. Can all the 10 commandments teach you cook a large conti? Can the dial teach a lati? Can the dial con record dairy and tampine? Amen. Tell a god me lose one. Tell a one did that to me lose gauntlet. Amen. Allow young nicha ben. We're quite the done a jago wood can a cheer kabagamuka guard your tell. Chichang one young ben. Why? Go chang what call the teacher a guardian. Amen. Go malaka guardian. Da con your goon and a con guard quoth. Da con your goon and a one young jano. Again, medan etaka pabatirian lana pal bawa kan pal to bawa jana pal ka la duere bawa ye bram ka to akot chaka banyam do ka kon nei di pa ngotia ga yek ki nei du ku yar ka du pe ken cha ku le yar to ko kon le nei ko chaka dalat you see ngai ka je ngote ka ti de lat chwa ko kulo pala ka lat le nei ko chaka dalat ka kui mo chwa yu gar che ga de ba de dor yes ko tin kon ngor ko ka bilat mi chi ga lat is true bidil yi ya to ka bidil ba ko kan nuwe ko daŋwal ti mi kini ka ladlet bija wi lari ki anga ko ti cha ban yam lu ko ne pa nge ti anga jeri ne du ku yar. Amen. Okay, thank you. Yeah. Damar ka nyimar go anu go roi ko do me ni na ka je ka we na na cha gor cha lar go ne chu ra na chu dom chu kwel chu gwan ti ga du nang dom ga kai wa loy du dit ke nyin do aram ti ga ji ram ti ga ji nga che je ra no men je ra no te yen ke ram chinen ga mu go ga bigoro na mode kan ka do mi shamu go. That's the problem. And tame chane nga yo kan ngot ko daŋwal e ke entity ka kan roi kon jodien go jira mo go di ka kap ka na wel dial mu go go na bi ka kap ka na wel dial and then keep the Sabbath. Micha go agone ne biga kap kana walial and then 10 guarumatisino go gwana no ko jabene. It's not coming on and ebe ibalanga nyok. Chabo wona ne be baliwe nyok. Cha pod ya the nyok. Cha pod ya alawo your choice. The book is in your front there. Alawo a jin bi larawo yes guadin arandu. Ke jin die logo cha long no wal ke during bita nowa cha lok ka ne tie kon tie chie lok chi go mo kan dia cha lok ke during Sodom and Gomorrah ka ne tie kon tie cha lok ko cha lok chi go liu kan dia at this time ne tin be lok is still big liu ko and Bible me two a gen tek kan lia. Yep. So mo ko kona Re Bible kama tu kon tene gwame ka roi ni Paul la na kama wi dwar te kel malalat kene rol nuare ba we marne me. Okay, so read chalar she jen take meaning but the meaning na bakulo ben out of that interpretation. Okay, so Paul la na joga jana ko joga kayen chana kan ga ngud bat kan gana ke Yesu Kristo kangas but chana ko lebti nyo ka doesn't mean ko an ngoda mene chaya chelar no shio chaya te ga kel mo ko na lar mo bay ko lar kuirwani tin ta ko lar go mene ga kuingud ga ka Roman shoga badak Roman shoga baro bas baro chelar de chawa what shall we say then angu bu ko no ko lar is the law sin? Chawa and what a dwer. Chawa God forbid. Chawa no shuku the gor.
Chawa I had not known sin but by the law. Chawa kan ber kan ngaj badu kui ngutka. For I had not known lust kan the law kan ngaj except the law had said, amene me chukodo kola amene me chungodo kola lara tungudi. Thou shalt not covet. Many me chungodo kola lara Allah dishi dit ke dungra amdo dien. Now, tell it to Tinjane. Can what cost it a corner guame? Millar corner chaga yak. A many of course, Chicontedi, Chicona yagra iloinocon. Como Guja Jamu Wika sanctuary ke guanti. A lock with guan, nam com quarter was guanted thin. Can look what? Tiken, cut the most holy place. Can you the Jawan and Roja Nagake, and a Ramichigatul, Luganagake. Now, take care of Kankonangai. Paul Chawedi, Paul Chawa, and dear a Tolunguni. Guamathan Watson, tell a dermatithin. Malar Conare, Australia, Guameon, and take a criminal little thin. Oh, can it Chukumaga cap, each can what which you can get told. Mithel and what you can get told. Tell a rame, then Angasijan. Cheroko Mich Mijang Michela. Kakan wood kind of garping a quide. There could move a look Mabaluka Jarama when again. Can what it in it? Take a roll nail, no wall, a can come now. A genekulu super cold, Duergaja. Kabbalah and brief story about it. Cause Chawedi, Chawapal, Nukua Nukus the Karade, Shuro the Moiko Kuspe into Cocaine. Chenya of Belarco, a lord that you did, Kadungram Theagaji. Kachenya of Belarco and Nene, lose Nuguri and a more can a more could be took to be genuine mon. Can what and Yokatine, to Lucifer Gatol. I didn't call your for you monkaja. And Lucifer shall go dung, bow palaja lakut, instead of call the Tanyal. To call the Jogan of this cannot work. To Lucifer, to position a Chalathino coat, tell look, to obey any position to coat and Kalaga Lagaja, a jagrol nelishang work and shang there. To position the Jaluk, to obey no go to Costin Code, the Palnaja. Chiluak de Alte Chalaniam not Nam Jang, Cusco, Roger, Ronald Galuga, Kachagaba Kamran, Kobaran Royga. Chagaluk, can I write Coscana link? So it's a guanche disobey. Kataja disobey Kaja. Lucifer Kataya Chakaja, they live like other angels forever. But coach, right cotton Chukoda ladder, look. So it's Muteri, that take the chakat shot. Whereby Changwa Winmon and Wadak, but Lucifer Badakaje, we took the Buguda Guamon. And tied to Kutsaran Shagaje, relationship and to come to Yanagatku, Kamaja Gino, Kobitan, Kulita come to Yano could be Kulong I did. So can water turn it. Chakateri, to Lucifer Galet. Kellerong the Quanangai. And courage to roll nell, no wall. Come my colon kulela Jesus can a jack. Medan took the kind of talk. But talk chang or win one chang or whatever. Katai shall Lucifer shall your finger jet. Lucifer goro papa lakut, koba benui, benedial, benuru come quarter collage and the palace. To could the jogan of this cannot happen. Meshi Shaitan, Mesha your pencharan jogurega rega yellow, needed to roll Rojiwimon. Ko Shaitana wen kudun. Me she ade me che bedwer. Ngai kan wone wan ke Jesus keje. Ci Shaitan, che Jesus jog. Jin me palya. Long wen mo na me kele shaja kama. Kade je kam enara ma shamek. Mu ya pal ba kamji. Cha kamenga. Ko long wen mon cha kam ka de mene, but me she ade me che bedwer, ci Shaitana be take over. And win more na me, Mr. Shaitana kan. Now she Shaitan go okay. Can you win more na me? Be can pale and be a custodian on her. Jesus can guide Israel dial. Palgan ga shang longa. Jaga dial. Palgan ga shang longa. Paula korwaina kelele use. Pala ga shang longa.
acha gorko Paul awe re lwa kot ka shang longa che kamala le ne shang ka baroi kot be walat fin tela rama cha lat pal ga Sunday go anto nong ne to one confusion chawa and Paul men chang longa ja thok ka chang nyam ka chang jol ga jok che jurai che point ka chapal ka na kel ka choroi kot la da men wader listen sham to goro da kanga to goro da thiang men chi sabat to ga thiang to Paul to continue preaching ko lam beri ta ga da dok ka chang dar dap ko ka ko war me chi pingul bak chokol jen chokol wajal men tin jene nindial Jesus manakan jaga dial manajan Paul shi ka pal ka shang longa kan dial then shang longa angu bara bager kaje mi chu back in the history ta method ta mention ne adama na tud a Roman Catholic Church ku kona la gwejo the leadership there agenda ka responsibility ko ne bungutere ba shang longa bager ka gere shang longa kaje agenda ta Allah Psalm 22 verse 3 gere shang longa ajana talat ka Daniel ko shaitan through lay shara ja ko da shang kana sak da ka ger ka talaramatu da ka ger enanga enokus the calendar of this world tai chu ko da shagaje to ko ka power ko changwa ka la Thank you Lord Psalm 22 verse 3 so and Lucifer mentathin je shang anjol chawo no ko baban pal ne je kaje but kana ben alajan ko shaitan tawa gon med kamen ci kono ko kon ga John chawo ben through Christ of Allah ne ji won mondial te ben ga Yesu Kristo jana be jogo to ngode en shang longa ta geranta ba ko ngan shang ne shi Jesus ro je kaje wen ta gor gomet mi che jogo mere goro gomen go ta laro ne Benapal ka shang shi Jesus ro je kaje shi da je but throughout the Old Testament and New Testament shi Jesus cha lar ko ne shang longa ajen bana longa je kaje no ko kon le jog ko during the dark ages michi history michi kwen chi 1981 cha ga na ga long ka kwi shang longa kami shi kwen ka news te ga 1981 ti cha na ka kwi roi no kos men shang longa chirem den che wiya ka jokan kusko briam na bishole ne cikanu cikos ke jogo tungure leba ka metoda mani cha gad morukun cha ga naka ta cha naka ka ta cha na naka janawal ka kuishang longo ko ba ku la ger ka shang chuko da latan ka balap ta Sunday ja be ni nyok mite ga mala lingi chale national Sunday law mu kan shiru ala ka ta ga gobe me baji mam gobe ta tino kama kan ci sabat mishikan through that one go we mego we bella be jum mam go titno ye kot we ga ne dial anta mene ko chu ko tene dial kam chance ko chole ne dial biaka bele ngar wayne ka biaka to ka chai chol tene ram biare babur ga no chang wa babur mo wa gaga nyoje beben we ju magrar bu mo ga taram bitu kap kanya jaba cha bela benala piu bela mai ka bela dem so nye mare on gan mare kele de laria and Sunday me kana gorgo Bible kachi ko the goro de kono keep but ngot koste ga kwash loy kene dial ko ne shola na bia ka bangut ka ken ga this will metikane ne kan ga ma punish ka very heavy kan ga mo ke big punishment ka kuidwer ka ko kenal gan galet but want to come to the mite ga michi kana tol kallo ko dawa ajena la kula ne ni chaga peje ji Babylon ko ci ko kud goni gan ga pal kenenen men kon ta tol kon ngot ko ske at this time gujiro toji duelu guji TV we let ko shopping du donc tel ramichi page ta la ga dis la ga page ji Babylon la ja pay ke ni shiang shaitan ko ken ngot ko skana ga kap so enung Sunday me terme de kam shaitan kene Yesu Kristo ko men terga ko palga kajen ku kona la gweja wona ne rol ka lew di de long
ka shang longa ko shang longa ajan kele chuko da lay ka cha kamne ga ko biya pal ga je be ko le nyot ko ne yen ram pal yen nga ko dan tanyal mu ko rodan mo ki shang mo dien shang amone ram lede ajan pal ko ne je barka ko kan Jesus lar ka kan bible lar kan ko da lar ka kan bible lar pal ga shangan jol ga jok ram le shang jol ga jok ajera mo mone pal mone ka jene lar Jesus ko ram ludien mone ka yen slave ne ga ajan go to de mat san go thank you brother tut chana me dung ti ling ka damana ne tut ka ta nan en dong kon chinai lan u ne kan lue ko dang world dial it chang long dong e jala important long tino kan dang world dial kon lan nei no kan dang world dial 10 commandment kan dang world dial lawo Michael Kamrartin wa kan dang world dial forget about the rest fa lan nei no kan dang world dial go jira me guriye shukarso Thank you, Lord. Psalm 22, verse 3 says, sorry, te grami kiela yoda ga ke ngade ke blok. La ne no lue ko dan wel dial go ke jin nyimar jin damar ko ne biga kap kan dial. Yes. Te grami kielar go ne kan lue kan en chang ki jenda na kan ga ji ka ngas en ngat di ku le jagadi mukini ngot ko dan wel mukini ga kon kap ka le ngu bangado bay kon kam dor bi ku lo ngada na mona gwa me che lar kon loina ka jen jirom ka first John chapter 5 te da manan mi ci kon gor ka nen ba loina ka first John chapter 5 ku mer ku na ka badan bakalien che lar go ramebo ke piu laga ke keriem lielde ejen ye chu karaso so ye chu karaso poinde atan pai andriem ye chu karaso ejen kula bonya mi chai kula boñ biriem ye chu karaso be duor ku be kula wala jor and then Holy Spirit be kula wajak ngai ko me dan Jesus me cha bonya ngum ye tuok ka bonya je bane ba ka Jesus rar ka bonya je ngum ye tuok me je barare pini wa me barare pini chu ye ko chu nyur cerke gu kaje den chu jo roi nyal la je ne me ejen gada manen jinbo mi chai boy ngai nen go on that day you receiving what the Holy Spirit on that day ki jina GATKK on that day ki duo di alte kon te chak duor kon gwando nani Adam ki a separate yene ke la bi ben nyong no rodu luitin ga dilo ay wame amen but on that day ye boy ngaji ki to ke different person on that day mi chai boy okay Jesus point mi chai la ro na mi kan mer boy e chai bi boy ki chen ko ro kon nyal ki bi mai nen ngum de enemy Jesus that let men dera lat men dera ngang ne tin kon ngor go ne bu wa chen ko ro kon nyal da do dara lat mi similar mi bi ne to mi bi ko kula ngak mi bi ne to kula ngak la wo chi bi chu ko ne ba ga boy che duor che crit and that why jela ne aler ye ma go da mar ka nyimar ngai ne jen go ne kan ti cha gorti kay nyin ko amen kariet ko kan ti kwen ke la wo jin bi ko kwen chu la no ne e kwa na deceive ke kwa na le nga ba deceive kan on Holy Spirit pointed a jin human being a jin gat ko me a cha ko you have right Holy Spirit de ye shoulder ban ngaji amen de jin ye je bi lenyen pastor na la wi nyam de de jin yo to ko bo la nen pastor wo ne me je ne amen ngai ne jen wo ne jin ye ne pastor perien nyam ko ka yen ga kel so la du no ne Bible me bi Allah te ko gwade amen la kon kamu ka wona ne sabas go wona ne ba chun rei lueng no ko daŋwal no chane je ka Bible ten ko ne chane kwen chero lut kel mi bum ba mi ko da nar ka ku chang longa cha wa tit chong longa tit rien mi chale ti duor yen ne ti ngwan ne de ko ta ga mi ci gadu mi ci jeogu ana ta pa wa ga tu
ti tuk duel mo mu wi wo ban penyale la janga je gona ne a very big command mi cha kame kamu welo jeni yo bi joj ba ben ben mi kan ne gwana no ko me kon je ga tiere chang longo kami cha kon je ne ani cha kam ye ko ba news a tuong mi ti yene a go kanai de ti no kana amen chang longo kana wuj rei ngonu ko daŋwal mi te gara mi jogi wona ne chang longo cha wuj ko ngonu ko daŋwal tieje ma tieje jong ne gwana na cha gorti ni pal na ga chang me jani mi weje won lebji te ne ga 1000 ja tin ba kame mi weje won lebji ga bible we are talking about inside the bible chi min nan bo wiran mi we waran wo jona ne je ne chang jesus me dan je rode ka chang jolien ga jo ngai ko ne go chang jolien ga jo a jen sunday amu kan je ga sabat ga je one of the question amu ka je ka sunday ga jamo amu ka je ka saturday ga jamo I mean Jesus charode je kana re ane pe we gwara gwanti ne chwe yopa cha lunjok the last word e da ne be balar jake cha jo yen antame bom nyal kana pin cha ya kama atame an cha kam ye ka yen we ake we are the right kana ga jiona ne changa me kule je charode je ka je me jen changa na ni cha wongu ne ta panya yen ku atu nu panga je tele gwa ya go tin ke ben jong ni ka wona ne bia right gwar bia nangra ngai ne won changa me mi cha lara ku do go tiede je ramala enemy dun ko to rama tagater ga ku do rama lugo de chang ko do me de succeed te let ka go da chang mi da na da gat ke da ka wo jre chang mo len ne ni yego en chang me pali go mu guru ko kinai po na ji kan ko ne ya sarai go ne ba na po bat ba ga yelat me na ta ga bible an won sabba poinde e jen chang na na gor ko de go ne bi keep ala holy che keep ala holy gor ko de go ne bi keep ala holy di palga Monday, di palga Sunday, di palga Tuesday, di pal whatever day in common palga ji. But remember the Sabbath will be a keep holy. Me jin gat ko. Ka mi jira mangi ne ko. E jira mangi ne ko. E jin pastor ke jini bele ke jini elder ngi ne ko. Well ngani men chalar kon ke Ezekiel. Ba ya look and am kana one members. Ka ba jilwa ko ba ga look first kana no ga ne de quick ko. So ba look ba to ko boss lokot reacting chawote reacting ko jiran mi chai ja yen ko ka kin ga jone ne ma ji ja beni wa ma ni we bene wa bi ga wa ma ne po ni ga du wa bi wa la ra bible ko jini mi ngi na e kai lo ai ko e kai e ba da ka ga kai lo ai ko how do you kai lo ai ko bi ku le ka ga je di mi lo mi ci luwe ko daŋwal ti mi ci ka wa kan lambar na bi ku le mergo na wi ga ko ngas na je go gwana na kus ci gwada ke tiak time is finished por ga da oh my brother my son my daughter my what you alone rai duelu ka bible ti gwana na kus pali tell Ramaya come long Jesus me dan che come no Holy Spirit long and Holy Spirit they cha come long ja sin chua to lo chole pali ye mo lu pin jong ne gwa di den go to be nyodi my brother friend brother be nyodi I test it amen and it's work amen amana jinbo be nyodi chua wi pastor amana ye nga ma jina jin gat ko gwati ti ko du be palti ko gor no be pal ka loy du keliu ka ti du keliu ka charu keliu ka bi du dialen ko ne la pin ka mu yene ka diga la that sabas kana wuj ka luwe ko daŋwal sabas a ngot kel ka luwe ko daŋwal mi cha kamrara kus ro batit a bum ka ba sign ka ma ne tin kon tin gor gaje and gwana na kus Sabbath is still there. And while right con ke Sabbath. Now, take care when they lark Sabbath go gome. Ngai kone
Joshua kana Moses. Moses kana Aaron. Me chukut ka jak o ka ke Pharaoh. Rede chikan balar Pharaoh. Chikan Pharaoh jogo nene loine ka kobika aw pal ray dor kibika bala ka walan. Mi chuka Leviticus. Churai no gono ki bala batte something mu goro balat kon. Mi chuka Leviticus chapter 23. Ken bala diala konde agorthin. Tu gaje ka shang longa the weekly Sabbath of the 7-day Sabbath. Okay? Minyu do nene kana puat jiath. Jen michu ko the shol ko nene bia ko nene ba shang long about tire duar agad ka ko gwa etikan din ka slave ko tele melat kane. Now kon ede to wimon gwa me. Tega ne larini shang ko nene and shang long ane me. Edung ji Jews. She do not con Christian. But take then a read then I look at Bible dara Corodian. Teach Paul that. Ko bukono ko langai ko kon. Ti Jews te kon tikentin. But ka gwati kon tena gwame. Ko kon spiritual Jewish. Ko kon spiritual Jewish ko didi. Ko shol Korano gwandani Abraham. Wanda na Abraham ka lengu, wanda na Abraham ka ngas. Karwa jamo chi Paul charoi ka je. Chelat ka Galatia ka charoi. Ka Roman. Menongon problem. O roi ni Paul la kona kemne matodo mambo kono weye chi kon conclusion chi kona je. Roi ko do meta cha chat ka je. Cha chat ka da metera na nipin mon pin mi. Amen. Jin mi wi jelita chi dab chi ya kwani wi shar. Laja teddy, below luck, below little might, be cool a jiggle, you have to sweat. I didn't chat Manaroi called Gomene. I write called the Mamugoro vegetable being like Chukwane basket and Makora Bukua, yes, tell the Chajak. No. You have to compare the verses. You have to compare the statement can a sentence again. But Kamishi mention Paul Larka Kui, you stay well. Can a quick Christian to turn into while a show Gentiles. And a minute, Goro being like a jin, Ramashaw Rodunga the Yeshu Karaso, being like a jin, she jin Gentile anymore. A jin Gentile, Mechanicos mechanic accept. But Mishi Yeshu Karaso, Mishi Mek, Kachi Larta you share God, she jin Gentile anymore, you become a Jewish. Kachalara Roinukos. Tana Jamerquan, Kagalatia, Sugar Diok. Bas diet awaka wal ngwan bidama nana kon katung nuare kabana rom sugar bas janaro bana jamaro wi kel dong ba martana kanda manana nukwan dong daram kel weride yo ne ne kaji seven adventures ngu kudkana kana doaro ngu kudkana ishina pelo. We are quoting what is in the Bible. Kamu wi kon Paul te roini te use tin bonan te kel mungai kono bu kono ngaire Bible Bible che wo pel win mona me e dor ga kut ka dor ga kut e pel ka dor win mona me chawa pel ga kut. So when we are talking about somebody e dor shita shingana bu ga mane kui ngash ka roini kos ka jan kwa le jokam jan kwa kon le jok ka James shogo die Choga kelbes diko mite garamutel pel abako kosa kamne dial pel. A pel a minute ne door roine go quide. She the social lifestyle at kana, but a quick and roinocos. Kachana mechalat woman chana meling. Kaji Galatia sugar dog best did. I walk about all one. Galatia sugar dog burden dien, Burman yam dien bar conquer, read of yam dien a mare aquana. Take a read with Guami, poor larguame. Ko and Bible pointed tomorrow na ko titi ladati terama wuike Paul chalara wo yenji Galatia ti door ngun go biga door kan ga roi ko kan jen meme bana kula wajak ka kyogo diedien. Amen.
Paul je ben je jiga lesia ben jaga la go te widiena we jaga yen jiga lesia dorde kwane mero kwen ga cho diden ke lar wona ne ka kut ke ya kam ye ka ce tiga ga na lat rai dun ka kwi guri ngoni ke ka ngas dun ka min ci aling wana ne kus ke kon kam ye ka kwi ngu ka ye jege ka kwi ngu ka Bible according to Bible cha we ka kwi guri dun ka ngot ka na ngas dun ka min ci aling gurun ka ngot lue ko daŋwal tin ci aling an wale guru ka na ngas du ka titi ti lat ka ti kueni to ko chu ling ni ka bo kuen ga le Bible wa an ngas du ka minane ci ling wa bi ye ko dan ci ngun be joy ka ji ba kuen ko na da manan ka tok ling lini mere kwen ga le ba ko was kawal one first and then ba ko ba kwen ga le wonyo go okay badan ba kali jalaro ka churai ko in rero right ka kwi Abrahami chu Abraham kuzngas ka chwa ngazamo nok ekot min chwa kwen Abraham ala chuong ino kwa jenenen go 19 ngas ka kus ka ken gad Abraham amen ka churai ko in rero lat kan nyamen go bikus jur kam chuong ke ngas amen ka churai ko in rero suk to go lat Abraham amude kare ni chup wei kaji ba do di alpos ino ke 18 ngas ke 18 ngas cha ka pos kel ke Abraham amen mi ngas amen ka kuyamo nei dial tin gor ka ni ngut tege ke lam ko cha gori lama ka nei dial tin cha ngok tin cha ngwa dial tin cha gor rei bok muda tin cha ngwa dial tin cha gor rei bugulet ka cha ka lus ala wo cha wo lam te ka nei dial tin kon tin cha gor rei bok muda cha ka lus tin cha ka let ka cha ka lus tame cha jo je go an wo tera rami bi chuong jeg nyam kot ko cha gori je rami ta ga chuong be ta ga ngas ka dung da wo mut che chuong wi ngata ko cha gori rami let tin gur ngot ke be ta ga ke ci kar su kon wel ke lam in ci mut e kam kon ko che gori lama ka nei dial tin cha puat jiath ka kwi ga o da pos Abraham ben ka jur ka karso Yesu amen ko dena pos yega men cha lar jak ka ngas amen so here it says O foolish Galatian, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth and crucified among you? This only will I learn of you: receive ye the Spirit by the work of the law, or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit? Are you now made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain, if it be yet in vain? He therefore that minister to you the Spirit and work miracle among you, does he it by the work of the law, or by the hearing of faith? Even as Abram believed God, it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the scripture foreseeing that God will justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. So then, they which be of faith are blessed with faithful Abraham. For as many as are of the work of the law are under the curse, for it is written,
Cursed is every man that continue not in all things which are written in what? In the book of the law, to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evidently for the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that does them shall live in them. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangs on the tree, that the blessings of Abraham might come on the Gentile through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Never forget 1 John 3:9. Go milarane igaran kwar Yesu ka changwar ka chaga kap agwan muka agwan kaja. Let continue. Na mugo kono gome chalar kono gwa ka wotu ngudi Abraham mechu ko the kwany cha chol ka ber. I'll make you many nations. Chukot chana blessed through Abraham. And again Abraham kagarani Jacob kagarani Isaac ka Jacob man kwale la ben Israel man kulu beta ga Jews man kwa Jesus la badapten. Ka cha kon jok ka jan Bible fay kono kon ramu ngat cha wedi ramu ngat ko en Abraham shol kudene tere ne ne kende palganu kus goine kana kus mangaj bar ko chu kuda shol ka chu jaw ko teling kala kuda jogla ne me kala wolo de ka belar ka kel ka ko chu kut changat ka charwa de teling ka wa chu kuda counted for righteousness jala kula lar ka en Abraham gwan shungne. Amen. Ka chawa en ramu ala roini titine ko Yesu Kristo wangat chawa bungutere chawa cha consider la God Abraham en Abraham ne jende ka karji juzana ane jan gwandien mun kwala lar ka John wona mun ku gaji juzala lar kon gar Abraham ko tala ram kane mena payran so en Abraham men te gar kan ten kulela Jewish te kwa Jesus le badapsin chawa ramu Jesus ngat chawa cha gar Abraham. Amen. Okay, now cha kon kulu be jogwa meni tunguri chawa ramu ngodo kap take a curse ngai kono men kono kwen ka rom chawa an ngot ko la talor wala take a lot. This is where you're going to unite Christ, having faith by Jesus Christ kana kap ko ngot ajan go be ko kulu be united milar ke jawo ne kan ga naga Yesu Kristo shi o jogo ne naga ngoda wala ci ga talor shejen kajen ko ne 244,000 Revelation chapter 14 ajan ko ala ko ne mene queen ne ten ka ngot kos kana ngazi Yesu Kristo ko bu ngot bi gadil kap ko bi kana nyol dero ne mene jaga chu dum chu kol bu kul jien ga der bu kul tega mat kana kos. Amen. Mi chu kul ben ka Yesu Kristo bi Jesus be ju kul ben justify ne am gwan be der ku kul ba kamrar be ju kul kum ka his righteousness ka be jila kremde. Okay, jira mi chu ben ga Yesu Kristo mi shi Jesus chingat chi general Jewish. Okay, take a little Jews in the Old Testament time te ku kun wana la lat ka but te kon te ku kus ka la lat ka Jews chaga bala de nyok in the New Testament. That's why as much as we have Old Testament we have the New Testament. Google nyam kana Google dodien kana Google jidid Bible che la tell me la jidid we muona makelew under the sun te chiro de la wal akan bro den repeat gwame te de ala chiro den la during the time of Israelite katala kan tatikan kel ga kanowal akala rodin gwame na kon ken gadus korel kana terin shang ke ji Philistine ga ne de ko kende kuikot men kon ne de kuikot tukon ko war tukon kor ga war kan shang der ajen kule neno te ga menti chiro den la re pal 24/7 ko jekane te ga shaitan we use now around te ga ne de kuikot to use shaitan ga to bring misery to the life of Nathan Ngekot. Kenenen. Kurtu kon thin gay work and shangdar kataya targa janawal. Kajin mangadi Yesu Kristo ajin God Abraham. Amen. Kangas. Kajin mi ajin God Abraham kangas ajin Israelite ajin Jewish she ajin Gentile and more.
Karaja man just to confirm it to Paul to nyoga right ka God ji Jews me shi Yeshu chaw me cha loirol nyal ka cha Paul cha kwany me shi right ko me cha nang rar ka Gentile to kut charo da ko nei to mo ke ye ko skatai to ngutede to yere che wo God Israel ka chalet ka tele da ji Jews cha kala re Gentile wona ka me cha beta debate ci garji Jews ci kana lare jin mugoro baji ngat kan mugoro baji kan jiram ala Gentile man baji kon shwel kata ya shwel kana ga kan wal ko bi kulele ben ko baji belelel baji kulu kan baji kulu shole jen ngara Abraham karire chalat ke te ga Roman shuga raw bas jandaro au ka jandaro do bangwan chalari yene ta kam ngot Michigan ga kap ka gosken a can chaye shwel chawe shwelu no mo and nothing ko ngode chuko da kamye kan yana gor chaw kan ne chuko Gentile chuko ro den nyoka gwami can kan ga shwel kan ngot ko se jagore Bible ka gwame gur kan ga gosken chawe tel shwel ga den mo chikane jaka shwel ga jaga nyoga jogo ka tadun ko yen cha shwel ka ci yen ngot ko sien ka kab ko gwaden cha we shot ko cha ko dare Gentile go mi ko kuidun ko tol yen ngot ko ka ka ne din kan ko sun ngani ne di shaga da Abraham no wanda kula la Gentile ko cha ko kan ga shwel ka ci kan ngot ko ci kan kab ka gwaden ci kan cha we kan tiken ka worin ngode da kan ban ka da ka yi question Oh, Melody na mene is the wrong way. Ko kan chicken message in chalel, chicken understand. Amen chalar kon, chawe and circumcision ki shwel ledan me kwana shwel gaje. Ene shwel ganungu the foreskin. But chawe ka gwa the chibene. Chala shwel gomnat, but shwel ganuloy nat. Ko bi Yeshu karaso bingas chikaman chakula lar ka Galatia. Ko for you to be brocategorized ko ne ejin gade Abraham me chukut se Abraham ko joko ne gad ku dial ko baga ngajara mamene kar ka jibadil shwel bacha kon me jogo nya gwa mene ko ejin mugoro baji ngajine ne ejin gade Abraham bi Yeshu Kristo bi dilnga ka baji accounted you are that spiritual Jewish. In that way from today me take ramala da outside gwami joga ji jin Gentile koth telemat ke Gentile koth nejen ke mat ka gad ke dial tentinong nyamne mi shol rodu en Gentile ke chu kodi joga no you qualify cher karamati examination citizenship examination cheolat dai joga ji path ka lare jeno no an baga Africa I don't want to take that one and then want to remain outside ko keni document do but come ji berede a shi paper ma shi time tai kam citizenship paper a shi passport shi jik ten diala lat ka citizen within that country dikalan ajen shikata ta ko kon re Kristo Yeshu as long as ngazi Jesus Kristo ajen ko Abraham ajen spiritual Jewish shilongo la Gentile no more shi jin jor ban mukeni Yeshu Kristo kene ngaj kene to la Gentile to thank you brother Tut jen gwa to mo gone go den e kier ge yakel ko bane ngajo go ken lueek ko daŋwal ngut ke chung ken ka Bible jen gore cha gor ke gwanan tele mi cha wuitin mi te ge mu wujitin jin ni mara mo ke jinda mara mo e jin goro adu ka kus ke o dor ko tel mi che wuitin ba goyne je ji wona ne ci dor wuitin kam duniya ne je ba ke o dor ko ta ka Bible luy ne ye tel mi cha wuitin amen tel mi cha wuitin kan dial kan ten kaman man leke alo mi ci ka gur kan ten kaman man je ne ji za lar wona ne lu ka mi jin ne gure ka ci ka ba jin gwan ka ja ka mi jin gwan ka ja jin gad ban jeng ne ji te te lar te le chor ma de chor bot chaka yalar ten kieu duo kuin ga ken kyo ti ti chaka kam yiti
mi te ga mi kan wa lo du tin pale bu gwanana kos be jaga Holy Spirit pointe be ben nye ka be nyos ten dial ten kon ten guri di ngai rai Bible la Amen. Bible di de kadama nanbo pastor tu che lo je dit chako bu lo ke liwa wale nyune